yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Boil up with the cold hard hatred. I can feel the vibration. Feet in the streets, it's a new sensation. I wanna break faces on the pavement. I wanna make greatness look complacent. Adrenaline awakened, I can taste it. We can make an impact, grab and then take it. Like a disease, bring them to their knees. They for their disease. Just like a weed, spread into the streets. It's time to make them bleed. 'Cause we just want retribution. Let's go light up the darkness. Make true of an empty promise. Flip cards into weak and harmless. Take to the streets and turn them to a mosh pit. 'Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Vale, estamos aquí en esta final senior masculina o derbi do Morrazo. Bueno, estuvo aquí con Simón Cerviño e con Julio Bouza, sensadores de pavimentos, balonmán, Juego Atlético Balonmán e Olirón Balonmán Moaña. E bueno, Simón, comenzamos contigo. Partido de onte que non se rompe hasta os últimos 5 minutos. Vaya intensidade, vaya partido. Moi duro, xa sabíamos da dificultad de Narón. Para min creo que o mellor equipo da Final Four, mellor defensa, un bo ataque, moi completo. Pero bueno, ao final un partido pode ganar calquera, tocou unos anos. Julio, no teu caso, partidazo tamén que non se decide ata o último segundo cun gol de Martiño que non sabemos aínda como meteu ese gol. Correcto, aún estamos flipando con lo de ayer. No era nada fácil meter ese gol, y menos en los últimos momentos, la verdad que es un puntazo. Contanos, como vives este enfrontamento tendo en conta que tiveches dous partidos na tempada? A ver, la verdad es que afrontamos el partido, que va a ser un partido muy riñido y muy disputado. La verdad es que esperamos que sea de bastantes ataques cardíacos. Simón, pola túa parte, o que acabamos de dicir, partido, dous enfrontamentos na Liga. Como pensas que vai ser este partido? Non ten nada que ver os partidos de Liga, isto é unha final, o que máis centrado salga, menos errores no forzados cometa, ten moitas opcións de levarse o partido. Pois nada, moitísima sorte aos dous e comezamos final senior masculina, o derbi do Morrazo.
Moi boas tardes e benvidos ao pabillón Pablo Arbello de Bueu para vivir a segunda das finais da tarde, a final masculina desta segunda autonómica. Imos dar a benvida á bandeira da Federación Galega de Balonmán e a bandeira de Galicia. Damos agora a benvida ao equipo que actuará como visitante hoxe, o Lirón Balonmán Moaña. E recibimos tamén o equipo locatario Pavimentos Rías Baixas Bueu Atlético. Imos a presentar as alineacións de ambos equipos. Comenzamos por Lirón Balonmán Moaña. Número 1, Marcos Vázquez. Número 6, Daniel Sierra. Número 7, Xenxo Gonta. Número 8, Miguel Monteagudo. Número 9, Agustín Borel. 11, Brais Cerviño. 14, Martín González. Número 18, Hugo da Cuña. Número 19, Iker Rodiño. Número 24, David Pintos. Número 25, Marcos Ríos. Número 27, Federico de Carlos. Número 31, Jorge Pazos. Número 66, Roy González. Número 71, Sergio Cortizo. E co 82 as costas, Daniel Parente. Equipo adestrado por Simón Cerviño, auxiliado por Rebeca Pazo e Rubén Veiga. E por parte do Pavimento Rías Baixas Bueu Atlético, número 9, Hugo Gallego. Número 12, Jaime Moldes. 14, Rubén Iglesias. 15, Martín Iglesias. 16, Hugo Pérez. Número 20, Manu Argibay. 23, Martín Cadilla. 37, Martiño Castro. 40, Borja Fernández. 42, David Fernández.
58 Alex Arias, 63 Marcos Martínez, 67 José Paz, 74 Iván Rivas e 99 Manu Cruz. Equipo adestrado por Julio Bouzas, auxiliado por Igor Kustov, Jonathan Fiel e Nano Martínez. Os árbitros do encontro de hoxe, Sergio Murillo e Rubén Iglesias, auxiliados na mesa por Anxo Fontán, Uxía Vázquez, sendo delegado federativo Aurelio Barreiro. E pregamos agora a todos os asistentes se poñan en pé para escoitar moi respetuosamente o himno de Galicia. Sorte aos dous equipos e a disfrutar do espectáculo do balonmán. Buenas tardes, benvidos a segunda das finais desta tarde aquí na canle de YouTube da Federación Galega de Balonmán para vivir a final masculina que tamén vai a ser o derbi do Morrazo entre o Pavimento Rías Baixas Boa Atlético Lirón Balonmán Moaña e o meu carón para levar a esta retransmisión. Jota Estevez, ¿qué tal, Jota? Buenas tardes, Alberto. ¿Preparado para a tensión? Sí, bueno, esperamos un partido tenso, un partido duro, un partido con ritmo. Esperemos que nos den un bo espectáculo estos dous equipos. Dous partidos que onte se decidían en partidos moi intensos. O Bueu tivo que resolver o partido no derradeiro instante de todo, non quedaba máis tempo. E o balonmán Lirón Moaña que tivo pola súa contra un partido que engana no resultado, pero quizáis incluso máis tenso en canto ao físico na parte contra o Narón. Sí, foi un partido do Moaña, un partido moi físico, un partido onde Moaña xogou con moi poucos cambios, moi pouca rotación. O partido entre Sanxenxo e Bueu foi un partido tamén con moito ritmo, pero que os dous equipos meteron bastante máis cambios, participación de moitos máis xogadores. Como falábamos hoxe mañán nos terceiros e cuartos postos, a ver o cansancio se afecta a algún dos dous equipos. Sí, ese factor ao final tamén vai a ser determinante. Hai moito calor aquí agora no Pablo Herbello tamén.
Seguimos a ver cales son os factores máis determinantes para eso, porque a calor, tamén a humidade son factores a ter en conta dentro destes partidos. Sí, despois os factores propios dun partido, os nervios, o saber xogar eses micropartidos que se dan dentro dun partido. Os dous equipos teñen xogadores que tiveron minutos este ano xa en Primeira Nacional, cos primeiros equipos de cada clube. Xogadores de calidade que xa disfrutaron en categorías superiores. Creo que vai ser un bo espectáculo e a disfrutar del. Pois de seguro que vamos a ter ese espectáculo ben servido. Como ti dis, ao final son dous equipos que son filiais. O Moaña do Teucro, Brais é un habitual desas convocatorias do Teucro, o mismo que Miguel Monteagudo. E despois, veremos como se vai dilucidando o partido e por onde se vai levando. Vai a ter o primeiro balón, o primeiro ataque, o Pavimento Rías Baixas, Bueu Atlético. Poniéndose o balón en movimento. Va a ser esa primera línea que van a conformar ahí Martín, Jaime e Cadilla. Los que le den o peso de ataque do equipo de Bueu. Ahí va Cadilla buscando esa primera penetración, bien parado por Martín. Video colegiado distancia para iniciar el ataque. Cadilla con Jaime tratando de dividir cara afuera. Penetración de Jaime. Estaba parada de David. A iniciar después de golpe franco. Cadilla, Jaime, balón para Martín. O erro aí no pase o entendimiento. La primera línea de Bueu. Ben Brais, Miguel Monteagudo amagando ben. Al lanzamiento de Miguel, vai a haber golpe franco. Esa defensa de Xosé. Sí, Bueu con doble cambio ataque-defensa, os dous centrais defensivos, Xosé e Marcos, que fan un cambio con Barry e con Jaime. A ver se están duros na segunda central. Que ben o impar de Martiño, ven Martiño na contra, Cadilla, Martiño na contra. Gol de Martiño. Primeiro gol do Bueu. Hai unha variación con respecto ao partido de onte do Lirón Moaña. Está xogando Parente no lateral dereito, Roy no extremo. Sí, seguramente para buscar ese lanzamientos aí en zona exterior, metendo un zurdo na esquina, a ver se chegan balóns. Brais, balón aos pés do extremo. Dá a lei da ventaxe o colexiado. Cadilla na contra, Cadilla. Outro gol do Bueu. Segundo gol a contra. Brais. Miguel. Ven ahí Parente buscando lanzamiento. Ven a ayudar a Xosé. El balón por fuera de Parente. Ven Martín. La progresión. Jaime buscando ese bloqueo de Xosé. Buscando cara afuera. Cadilla. Parada ahora de David. O a parada de David Pintos. Esa penetración de Cadilla entre 1 e 2. 2 minutos e intensidade máxima. Brais jugando con Miguel, ordenando palma arriba. Miguel Monteagudo no ataque de Moaña. Miguel vai a buscarse 2 para 2 con Martín. Brais zafándose do impar, balón cara a Roy na esquina. Ven aí ahora defensa entre Xosé e David. Y poniendo de nuevo balón en el momento Parente. Brais buscando otra vez ese impar, insistiendo en otra vez. O bueno ese impar, ese lanzamiento de Brais. Gol de Brais Cerviño. Inaugurando tanteo do Lirón Balonmano Moaña. Volta a pista de Manu Cruz. Balón para David. La permuta ahí con Jaime buscando ese 2 para 2. La defensa ahí de Parente sobre Jaime. Que quiso cambiar de dirección, pero topóse con la defensa de Parente. En Jaime. Buscaba ese pase por las costas para David. Difícil. Golpe franco para Aldo Bueu. Sí, una defensa muy pechadiña. Una defensa muy fuerte de Moaña, que uno de sus puntos fuertes. A ver
cómo intenta superar Bueu. Outra perda de Bueu, ven na contra ahora Martín. Gol de Martín González. Poñendo igualada. 2-2. Jaime con Cadilla. Martín Iglesias, o impare de Parente agora. Martín con Cadilla. Aí vai. Cadilla buscando ese bloqueo. Martín cara fora. Vai haber golpe franco. Esa acción na axuda de Marcos. Cadilla con Jaime. Vai a buscar ese bloqueo de Manu Cruz. Martín nuevamente. Cadilla con Martín buscando 2 para 2. Quería buscar el balón ahí a Manu, que está muy pechado sobre el pivote. Sabedores do perigo de Manu. El aviso de pasivo para el equipo azul. Compañero balón en el movimiento Manu. Recibiendo Martín. Jaime, o lanzamiento de Jaime, gol de Jaime. Gol de Jaime da distancia. Corriendo Sao. Liro mano maña. O lanzamiento de Roy dentro exterior. Gol de Roy González muy rápido en esta transición. Ahora quien quiere correr es Bueu. Cadilla. Balón para Martín. Amagando en ese lanzamiento, en ese pase. A penetración. Vaya a sacar un golpe franco. Y vaya a haber balón de nuevo para Bueu. 3-3 no electrónico. Un partido por agora de moito ritmo, moi intenso, poucos erros ata agora, que está sendo un partido bastante entretido. Jaime no cambia de dirección, buscaba ahí esa finta sobre Parente. Le llegó a ciudad de Martín. Martín Iglesias. Jaime anticipándose ahí a impar. Martín cara afuera, dando ya a Martiño. Gol de Martiño. O segundo gol de Martiño poniendo 4-3. No electrónico. Iniciando nuevo ataque o Lirón Balomán Moaña. Miguel Brais Parente en esa primera línea. Los flancos. Marcos Herroy. Miguel con Parente. Casilla Rouba y Cadilla. Miguel achegándose al lanzamiento de Miguel, o gol de Miguel. Efectividad en los ataques de uno y de otro equipo. Ven a contra David. Gasolina de David, que vuelve nuevamente de Bueu. Cogiendo velocidad de Cruzeiro, xa Bueu. Niña Parente, ven a ayuda ahora de David en esa defensa. Iniciando ataque de nuevo equipo de Moaña. Parente, lanzamiento, bien defendido ahora por Xosé. Chegoulle o reseite a Marcos, o gol de Marcos. Con fortuna chegoulle ese balón ahí a Marcos. Porque ya estaba Martiño corriendo a contra. Martín, o lanzamiento fuera. Ataques curtos de Bueu buscando esas transicións rápidos, aproveitando os espazos que quedan cando unha transición custalle bastante. Vemos como tamén Moaña está buscando esas zonas centrales cando a defensa ainda non está colocada. Pois foron agora 3 minutos de ataques incansables, de unha velocidade descomunal de un outro equipo que siguen subindo a intensidade todavía. Jaime, 3 dedos arriba na man dereita. Ven Martiño para iniciar o ataque. Martiño Baise, Martín Cadilla, gol de Cadilla. Ven esa cinta de Cadilla consiguiendo gol. Moaña sin tiempo que perder, Parente con Miguel Monteagudo. Brais agora sí que toma un poquinho de pausa. Iniciando ataque agora xa Moaña. Puño arriba de Miguel no centro. Va a producir esa permuta para dividir. Brais buscando pivote. Chegoulle con fortuna balón a Martín González. Va a ser golpe franco. Esta é unha acción que onte utilizaron outra vez contra Narón, que foi moi efectiva. Hablábamos esa mañán esa permuta, apartándose o pivote para un contra un de Brais, que ten un contra un en salida con lanzamiento moi bo. El aviso de pasivo. Miguel, vais a chegar. Lanzamiento de Miguel, a parada de Iván.
E o rexeite vai a quedar o balón a Moaña no agarre, indica o colexiado. Iniciando un novo ataque ao equipo de Lirón Balonmán Moaña. 9 minutos deste primeiro tempo. Miguel Monteagudo recibindo Brais. Aí Miguel novamente, Brais con espacio que se chega aí Brais, vai a soltar o brazo, o terceiro gol de Brais. Deslazamentos en aproximación, en apoio. Sí, ten un armado eses lanzamentos que falamos nós moitas veces en proximidade do defensor. Ten un armado con un recorrido moi amplio e ao final os porteiros é moi difícil leer esas situacións. Ven Martiño en auxilio da primeira línea para tratar de dividir. Martiño con Cadilla. Jaime aproveitándose dese bloqueo de Manu Cruz. A ver, golpe franco. Non puido salir equilibrado desa finta para habilitarse o lanzamento. Volta Martiño a su sitio. Jaime, Martín Cadilla. Busca aí o pase a Manu Cruz. Pero nuevamente deshabilitado esa opción de pase. Jaime escapa el balón, dio colegiado que no hay nada. Cadilla con Jaime y avisa de pasivo. Jaime quiere lanzar. A ver, falta de Miguel Monteagudo. Sigue o pasivo. Va Jaime. A colgada para Martiño. Es un pouquiño corta. La parada fue de David Pintos. Ven Miguel Monteagudo en bote, achegándose. Parente quiere buscar por fuera. Roubou ya Carteira y Cadilla. Y o colexiado que non, que o balón é finalmente para Moaña. E poñendo o balón nuevamente Roy. Ataque de novo para Miguel Monteagudo dende o centro. Brais con Miguel. Venga a sair Roy para recibir en esa trayectoria longa que se puede levantar. E aí está, toca Iván. Segunda parada de Iván Rivas. Este lanzamiento de Roy. Ben Martín buscando a penetración. Y que hay falta en ataque, no bloqueo de Manu. Queda invalidada la acción. Queda eso sí. Invalidada la acción de esa penetración de Martín. Bueno, levamos 11 minutos de partido, vemos as tendencias dos dous equipos. Moaña correndo cando pode, senón ataques máis estáticos. Bueu intentando aproveitar esas subidas rápidas con accións moito máis explosivas. Miguel Monteagudo para Brais. Non se atreveu Marcos no lanzamento. Miguel vai Parente, achegándose en bote. Miguel con pouca distancia a Marcos. Ven aí aplicando ya grapa Marcos para evitar que ese balón pudiera sair a cara a algún lado. Buscando 2 para 2 que ven dividido ahí Miguel. Parada de Iván. Ese pequeño amago de Miguel que conseguiu distraer a defensa. Brais con Miguel Monteagudo. Brais achegando ese lanzamento de Cadeira nuevamente en aproximación y otro gol de Brais. Cuarto gol de Brais. Cadilla no lanzamento superando a David Pintos con fortuna, pero subiendo gol o marcador. 7-8. Ritmo trepidante, la verdad, un ritmo altísimo. Bueno, segunda parte, ese partido está igualado, vanse notar esos momentos de rotación, ese xogar igual con máis ou menos xogadores, esa preparación física. Por ahora un partido moi intenso. Ahí está Brais, balón para Miguel. Brais aí chegou Cadilla, no impar, ven Cadilla, no a contra Cadilla, o gol de Cadilla. O terceiro gol de Cadilla, o segundo na contra. 8-8. Atacando de nuevo Balonmán Lirón Moaña. Miguel con Brais, insistiendo en esa primera línea ahí Simón, sin cambios de algún no equipo. Miguel achegándose, buscando 2 para 2 con Martín. Ven agora a defensa de Soseso de Miguel. Xa dixose que non, o ruido é tanto aquí no Pablo Herbello que non escoito o chiflo. Vai Miguel buscando 2 para 2 con Martín Pasos. Le queda yo balón para
Juega Atlético, Iván buscando a contra. Uy, erro muy alto ese balón sobre Martiño. Precipitación ahí en ese ataque de Bueu. ...14 minutos de esta primera parte de la final. Bryce dentro centro. Miguel. Esa permuta ahora. Ben Bryce para tratar de dividirnos 2 para 2. Que ben chegou una axuda a Martín. Ahí hasta 3 defensores con Martín González. Subiendo ainda máis a intensidade o Bueu. Dando nuevamente una permuta ahí Miguel para iniciar o ataque. Bryce con Miguel, va a recibir otra vez Bryce desde muy atrás para iniciar el aviso de pasivo. Miguel, Bryce achegando ese lanzamiento en proximidad o lanzamiento de Bryce muy arriba. Quiere correr de nuevo Bueu. Cadilla recibido por Parente, cambiando ya dirección Cadilla, buscaba ahí a penetración, no lo consiguió. Y vaya a haber balón de nuevo para Pavimento Rías Baixas, Bueu Atlético, producen esos cambios. Volta a pista Manu Cruz. Hubo cambio tamén na porta do Pavimento Rías Baixas, Hugo. No lugar de Iván, Jaime. Balón para Martín, balón a esquina, bien Martiño. Gol de Martiño. Terceiro gol de Martiño. Poniendo por diante de nuevo Pavimento Rías Baixas, Bueu Atlético. 9-8. Sigue subiendo ruido, sigue subiendo los decibelios aquí no pabellón, no Pablo Arbello. Ateigado, non cabe un alfiler. Miguel ordenando de nuevo a xogada dentro centro. Saindo Roy con espacio. Bryce. Espacio para Roy, hay aviso de pasivo. Miguel cambiando de dirección, Roy con espacio, levántase Roy. Y o gol de Roy. Tocó Hugo, pero gol de Roy. Non ten problemas en lanzar desde fora Roy, xa é o segundo lanzamento, primeiro non foi por dentro, pero este foi un moi bo lanzamento. Cadilla non atopou o arco ese lanzamento liftado de Cadilla. Na saída da finta. Está claro cal é o plan de partido do Bueu, ataques curtos, buscando sobre todo esa zona esquerda para iniciar. Bueno, ao final por moito que queiras correr ou non, a veces é mellor parar un poquinho, coller aire, facer ataques un poquinho máis largos, como está facendo Moaña nestes últimos ataques. Miguel permutando ahí con Parente, Miguel en bote, presionado por Cadilla, que ven ese cambio de dirección y de ritmo, como se zafó de Cadilla, gol de Miguel. 9-10, máis un para Moaña. Ben Jaime, vai a buscar ese bloqueo. Martín para Martiño no extremo. E outro gol de Martiño Castro. 4 de 4 para Martiño. Aí o erro, mira cómo forzou aí Martín Cadilla ese erro de Bryce. Quería correr, xa pedía Martiño na contra, pero preferiu Cadilla paralo. Cambio na portería tamén de Moaña, 17 minutos, xa están os dos equipos con cambio de porteiro. Saltó a pista Marcos. Bueno, también minutos de descanso para Martín Iglesias. Jaime que ven na finta, penetración de Jaime, gol de Jaime Goldes. E os 2 minutos para Miguel Monteagudo, no empurrón sobre, non sei si foi sobre Manu, sobre Jaime. Pero a primeira exclusión para o Lirón Balonmán Moaña. Once a 10. Parente. Venga, presión ahí de Marcos sobre otro Marcos González. Roy, vengo a impar ahora de José sobre Parente. Bryce, y precipitado ese pase. Parente defendido por José, quiere zafarse Parente, lanzamiento va por arriba. Vaya a ver, y el colegiado 2 minutos en esa acción de José. Igualense as forzas. Falábamos ao principio deses micropartidos que hai dentro dun partido, superioridade de Bueu e un empurrón claro no aire, pois ao final igualanse nunha situación de ventaxa de Bueu en principio, agora a igualdade numérica. Pois vamos a ver ese 5 para 5.
Va a ir Pañero, balón nuevamente Marcos González. Con Parente. Bryce pidiendo balón muy atrás. Parente achegándose en bote, buscando esa penetración. Bien defendido ahora por Borja, que saltó a pista en detrimento de Martín. Bryce Cerviño. Va a buscar ese 2 para 2 con Marcos González. Como hoy habilitó que venga balón hacia Martín. Ataca a otros jugadores colgados. Vaya a haber 2 minutos ahí para Borja. Por ese agarrón sobre Martín González. Exceso de ímpetu ahí de Borja, ¿eh? Sí, xa estaba controlado o pivote, un empurrón por detrás, casi que lle quita a camiseta o pivote, bueno, o que diste, que moito ímpetu, sobraba bastante, pero bueno. Bueu agora con 4 xogadores de campo. Vamos a ver como ataca Moaña esta situación de 5 contra 4 e a ver como resolve Bueu. Es momento de mopa. 5 para 4, como ven, indica Jota. Que vaya a ter ahora a favor o Lirón Balonmán Moaña, que está un por abaixo no electrónico. 18 minutos superados xa deste primeiro acto. Saltou a pista Manu Argibay para tratar de reforzar un poquinho máis a defensa aí no centro de Bueu. Escapa o balón aparente. Vai a ver Pes, quere correr o Bueu. Marcos, balón para Manu Argibay. O gol de Manu, que xa ser o Moaña que se picara un non o colexiado. Feito colexiado, estou dicindo que non chiflou. O segundo foi de Manu Argibay. Bryce, defendido aí pola propia Manu. Balón a esquina para Marcos. E o gol de Marcos. O gol de Marcos Ríos dende o extremo. Moitísimo espacio para ese lanzamento que veño habilitou Bryce. Vai a valeirar a porta ao Bueu. Moi ben Bryce aí nese trayectoria a súa dereita, punto forte, levando o balón ao outro lado, igualando Bueu numéricamente hacia o lado onde foi Bryce, que ben que viu esa superioridade no extremo. Jaime con espacio quería zaparse de Bryce, volvendo o balón caro ao lado esquerdo. Martín Cadilla, o lanzamento, dio colexiado que non hai nada, parada foi de Marcos Vázquez. Quere correr o Lirón Balonmán Moaña, non se decatou de que estaba a portería Baleira. Y pide tempos colexiados. Vai a haber consulta burocrática. Y vai a haber penalti. Sí, consideran que foi unha acción de que podía lanzar a portería, de que non había porteiro. Supoño que foi esa situación. Sí. Sí, ou non sabemos moi ben, desde aquí non se apreciou moi ben. Bueno, se o viron claro, efectivamente. Vai Bryce no lanzamento de 7 dobles. Moi ben tamén visto ese bote, sí, claro. Sí. Ese bote de Bryce. Sí. O balón é para Bueu. Bryce xa non é juvenil para facer esas cousas, pero sí. Non Chiflou, botou son dobles, non penalti. Nun penalti ou mesmo nun golpe franco tamén son dobles. Tamén está sacado, se despois volve a collelo. Vai Martín Cadilla. Jaime sigue a portería Baleira do Bueu Atlético. Manu Argibay con Jaime buscando ahora levar o balón cara ao lado esquerdo onde teñen a superioridade. Aí vai Martín Cadilla no lanzamento, non atopou o arco. O erro de Martín, pero que veñe xenerou a superioridade de Jaime. Atacando el Lirón Balonmán Moaña, superioridad de 6 para 5. Ben Bryce Cerviño, balón para Miguel Monteagudo. Cortando bote, aí a man de Cadilla. Chegou nuevamente a Miguel. A ver golpe franco a Proldo Moaña. Están as forzas igualadas na pista no 40-20 do Pablo Arbello. 12-11 a Proldo. Pavimento Rías Baixas, Bueu Atlético. Sí, levamos xa uns minutiños onde se están impoñendo as defensas, os ataques, bueno, tamén esas exclusións. Un por parte de Moaña, 2 do Bueu, que sí que fixeron. Agora quere correr o Bueu. Cadilla quería buscar o balón cara Martiño, pero non foi quen de sacalo. O que comentaba, que xogar con un xogador menos ao final beneficia a defensa, e parece que o ritmo de goles que baixou, pero non a intensidade. Rotando xogadores, aí Julio, dándolle descanso a Martín Cadilla. Salta Borja a pista de Manu Argibay. Sigue Jaime facendo ese cambio de ataque-defensa. Puño arriba de Jaime Moldes. Vai a buscar a 2 para 2 con Manu Cruz. De Manu Argibay. Vai a ver
Parada técnica. O balón que impactou na faciana do porteiro. Van a ser 2 minutos para Manu. Nese lanzamento non, para Miguel Monteagudo. Pois ollo que é a segunda exclusión de Miguel Monteagudo, Segunda exclusión de Miguel Monteagudo. El golpe franco para Bueu. Manu a calla e vai Argibay. O gol de Manu Argibay. O segundo gol de Manu, poñendo máis 2 no electrónico. Una pequena ventaxa agora de Bueu de 2 goles. É un xogador máis, a ver como se desarrolla esta situación. Vai Parente, balón para Roy. O 1 contra 1 sobre David. O balón o Pau, vai haber golpe franco a prol do Balonmán Moaña. Ofreceu yo aí o corto Hugo. Aí a mixta de Martiño sobre Brais. Vaya para donde Hugo, queda el balón a Brais Cerviño, balón a Marcos na esquina. Balón o Pau. 3 lanzamentos o Pau de Moaña neste último ataque. Unha foi parada de Hugo, Sí, parada de Pau, sí. Atacando de novo Bueu. En Borja aproveitándose ese bloqueo. E vai a haber 7 metros. Que ben buscou o bloqueo. Como buscou ese oco Borja. Sí, Manu está facendo uns bloqueos para... Non están traballando tanto para él, senón el por resto, e de agradecer. Vai David, primeiro amago e o gol de David. Poñendo máis 3 agora mesmo no electrónico do Pablo Arbello. 14-11 para Pavimentos Rías Baixas, Bueu Atlético sobre Mirón. Balonmán Moaña, e quen solicita o tempo morto é Simón Cerviño, o adestrador de Balonmán Moaña. Si os podemos escoitar. Non temos a liña con Simón, a ver, agora sí. Quedándose con Brais, pero de vez en cuando se va iniciando. A ver, El que está en el centro, atrás de la cobertura, porque Martiño va a estar aquí con él. Coges el centro, cuando recuperemos balón, o cuando recuperemos superioridad o el excluido, jugamos tú en el centro, tú vas al lateral izquierdo, no, tú sigue allí, Brais en el centro, tu lateral izquierdo, para venir al cambio rápido. No cambia nada, seguimos peleando. La transición. Pois aí preparando un poquinho a volta á normalidade despois da exclusión de Miguel Monteagudo. E vai a ter que axustar moito agora Simón, porque perde unha peza tamén fundamental na defensa, agora mesmo con 2 exclusións. Sí, pareceunos escoitar que iba a pedir, bueno, que salía para xogar no lateral esquerdo para facer ese cambio ataque-defensa, algo lóxico, xa que leva 2, e incidir tamén, o que comentaba, nas transicións rápidas do Bueu, ese replegue defensivo que ten que axustar un poquinho máis. En salta a pista de Agustín Borel. Valeira porta Simón Cerviño. Ahí está Parente, achegándose en bote. Brais recibiendo, cambiando de dirección. Brais, lanzamento de Brais. A chapa foi de Xosé, pelexada aí ahora moi ben por David. Ese reseite. Xa vai a recuperar en breve o xogador excluído. Aí está o Moaña. Volta xa a pista o porteiro. Brais achegándose en bote sobre Manu Argibay. Casi consigue, non conseguiu, no. Martiño roubar, ven Martiño na contra. Rosca de Martiño, gol de Martiño. Levantando a grada Martiño Castro. O seu quinto gol. O segunda contra. Poñendo máis 4 para o Pavimentos Rías Baixas, Bueu Atlético. E elevando todavía máis si se pode os decibelios aquí no Pablo Arbello. Ben Brais Cerviño. O impar agora de Manu Argibay. Miguel, ben defendida por Marcos. E está vendo friccións de moitísima potencia, Jota. Sí, xa sabemos
tanto os dous centrales defensivos de Bueu como os de Moaña son dous centrales contundentes, van ben o un contra un, e cando teñen pois esas situacións como agora de Miguel, que vai aí forte, non teñen problema en paralo, en ir ao contacto. Bueno, os xogadores que lles gusta ese contacto físico, que bueno, estamos nun deporte que eso agradecese moitas veces, esa nobleza, ese contacto físico frontal é parte do noso deporte. Moi ben os dous centrales dos dous equipos. Momento de mopa, vais a reanudar de novo o partido. Brais Cerviño ahora no centro, Miguel Monteagudo actuando no lateral izquierdo precisamente para o que indicábamos antes, ese cambio rápido. Parente buscando 2 para 2, lanzamiento de Parente, venga defensa ahora de Xosé nuevamente. Cuando se iba Martiño ese impar con velocidad de Brais. Balón cara a línea de 6 metros, que ven hasta 4 mans en riba de Martín González. Concentración máxima no Bueu, hay aviso de pasivo. Brais, vais a levantar Brais, a parada de Hugo. A parada de Hugo Pérez, terceira parada de Hugo. Producen os cambios no pavimento Rías Baixas. Volta a pista Jaime, volta Manu, cruza a pista nuevamente tamén para o ataque, para a línea de 6 metros. Borja con Jaime recibiendo Manu, cruza, parada de Marcos. O paradón de Marcos. Levantando tamén a súa parroquia con esa parada. Vai Jaime no 2 para 2. O cambio para Manu Jebay buscando ese bloqueo. Sí, falta un ataque de Manu Cruz. Moi clara, quiere correr aí o Moaña. Ven Parente en bote, Parente buscando aí a Marcos Ríos no extremo. Lanzamento, Pau. Queda ya Martín, o gol de Martín. Con fortuna Martín. Pero conseguindo gol. Ese reseite que foi o Pau. Borja no 1 contra 1, lanzamento de Borja, va a haber golpe franco a prol pavimento Rías Baixas, Bueu Atlético. Pidiendo un poquinho de calma dentro do banco aí Julio Enano a Borja porque estaban produciendo os cambios. Ahí va Jaime, cambio de dirección, Jaime a la penetración. ¡No! Gol de Ollo, que creo que hay lesión. Sí, yo creo que pisó a Manu. Ese tira a Frouxa. Ese nocello puido sufrir, non sei se foi, aí temos a repetición, aí o 2 para 2. Aí cae Manu e calle en riba do PS. Manu Cruz en riba, sí. Cae de Manu e a ver si o nocello ou se onllo, cal das dúas, pero esperamos que vai a ter que sair da pista. Aí Dani Sierra. Parece que pode apoiar o pé, que a boas noticias neste caso cada vez que hai un golpe nunha articulación da perna. Sí, apoiar, bueno, é bo síntoma que non vaya moito máis, un pouco de xeo e a ver como evoluciona esa articulación, a ver que se pode seguir xogando ou non. El balón de novo en movimento, 16-12, máis 4 para o equipo de Bueu. Neste derbi do Morrazo que se dá na final da Final Four masculina de segunda autonómica. Brais a permuta con Miguel Monteagudo insistiendo nesa xogada unha outra vez. Miguel, ben defendido por José, ben Parente buscando entre 1 e 2. Aí apareceu Manuel Jibay e agora hai Marcos que imprime outra vez intensidade. E agora sí van a levar a Marcos outra vez ese ímpetu de Marcos que o leva a exclusión. Sair dunha a outra e ao final esa reincidencia e o que fai que leve a exclusión Marcos. Superioridade de nuevo para Lirón Balón Moaña. Miguel Monteagudo, Brais. Miguel ven a permuta co pivote moi afora. Brais, lanzamento de Brais. Sorprendendo a Hugo. O quinto gol de Brais Cerviño. Bueno, pois cambio de defensa, eu creo que é un pouquiño dado por esa lesión de Dani Sierra, que era o que estaba facendo o cambio ataque-defensa con Monteagudo. Entre as dúas exclusións e a lesión fai que ese cambio de defensa de 6-0 a 5-1. Sí, Santa Fede ao avanzado, vai Manuel Jibay buscando entre 1 e 2 a penetración, vai a haber golpe franco a prol do Bueu novamente. Saltou a pista tamén Martín Iglesias.
A poner el balón un momento José, con Manu Argibay, buscando cara afuera, buscando esa penetración, mira, sacando petróleo Manu en esa insistencia, en ese cambio de dirección, metiendo a Parente dentro da área e sacando un penalti. Sí, moi forte esa finta de Manu, arrastrando, facendo que o defensor acabe dentro da área e, bueno, 7 metros por invasión de área e vamos a ver que pasa nestes 7 metros. Momento de Mopa, xa está preparado co balón para tratar de alonxalo na caixa. David novamente. O anterior entrou, vamos a ver agora. Está en pista David Pintos para tratar de deterlo penalti aí ao xogador de Bueu. Primeiro amago e o gol de David. Terceiro gol de David, o segundo dende a liña de 7 metros. 17-13. Volta a distancia de máis 4 para o equipo de Bueu. Recordamos, inferioridade. Miguel, nova permuta de Brais, ben recibido arriba por José. Miguel novamente, vai Parente. Buscaba ese impar, chegou tarde Martín. Brais habilitando o espacio a Marcos, non se atreve no lanzamento, ahora sí Miguel. Parada de Hugo, pero vai a haber 7 metros nesa axuda interior de Martín. E vai ser de novo Brais Cerviño que se dispoña ao lanzamento de penalti. A subido o colexiado, primeiro amago de Brais, a contrarrasca se vai fora. Pois é o segundo erro nun penalti de Brais. Oportunidade do Bueu para poñer un goliño máis arriba de ventaxe cando faltan un pouquiño máis de minuto e medio. Martín Iglesias buscando esa finta, penetración de Martín. O gol de Martín Iglesias. 18-13 máis 5 para Pavimento Rías Baixas. Bueu Atlético sobre Lirón, Balonmán Moaña. Miguel Monteagudo. Brais. Ya está igualdad en la pista. Brais sacando a Martín González. Monteagudo cambiando a dirección, levando a superioridade que ao lado esquerdo. Non se atreve Marcos no lanzamento. Ben Brais achegándose. O impar agora sobre Miguel foi de Argibay. Balón a Roy, a Vaselina, peta no pau. O balón queda para Hugo Di que renuncia a contra. Para iniciar o ataque posicional o Bueu no derradeiro minuto. Martín Iglesias, balón para Manu Argibay, vai a buscar o 2 para 2. Sobre Manu Cruz ahí Martín, mira, 7 metros nuevamente insistindo ahí. Manu continuamente en esa finta sin renderse, meténdose el defensor dentro. Sí, mismo criterio arbitral da xogada anterior. Arrastran esa finta o defensor, meteo dentro na área. Bueno, vamos a ver outra vez este 7 metros. Vai David contra outro David Pintos. O amago a parada foi de David Pintos, recolle o reseite outro David, pero o balón queda para Lirón Balonmán Moaña. Boísima parada de David Pintos. Queixase aí costado. David Fernández. La caída. Do ombreiro. Cuando quedan 7 segundos para o remate deste segundo acto, perdón, deste primeiro tempo da segunda final da tarde, que está elevando unha intensidade brutal. Vamos a ver si recupera ahí David Fernández, recibiendo ahí o auxilio de Nano. Parece que se reincorpora ahí David. Poñero balón en movimento. O Balonmán Moaña dende a porta, 18-17. 7 segundos. Un ataque rápido. Vamos a ver quen colle galóns. Mira, Marcos por si acaso se asuda por Brais. Sí. Para evitar esa recepción. Quien recibe Miguel Monteagudo. Marcos baixando, balón para Parente. Esa penetración de Parente, gol de Parente, levándose por diante a Rubén. Y consiguiendo un gol balsámico ahí, Parente.
Pues llegamos al descanso de un partido que está siendo vibrante e intenso a par. Que llega con esa distancia de máis 4 para o Pavimento Rías Baixas Boa Atlético. Nos íbamos a tomar un momentiño de aire, Jota. Sí. E volvemos nos intres, vémonos agora. Recibimos de novo as patinadoras do Clube Ánfora de Patinaxe Artístico de Cangas para unha nova exhibición neste descanso. Imos a recibilas cun forte aplauso.
drive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive, and save it. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Fora de patinaxe artístico que hoxe quiso sumarse á festa do balonmán aquí en o Pablo Arbello. Moitísimas gracias por acudir e por facernos disfrutar do patinaxe. Voltamos a cabina de comentarios aquí xa para levarvos a emoción desta segunda metade desta final masculina que estamos a vivir aquí no Pablo Arbello con moitísima intensidade, xa moi avanzada agora por diversos motivos alleos a organización, co dese 18-14 no electrónico que campea aquí no Pablo Arbello. Y con todo preparado para ver quién leva ese premio, ese pasaporte directo a Primeira Autonómica. A primeira parte quizáis máis tinguida de azul. Quizás ao principio sí levou máis o pesado partido o balonmán Lirón Moaña, Jota, pero despois conseguiu dar a volta ao partido o Bueu. Sí, tamén, moitos erros de lanzamiento, moitos balóns ao pao por parte do Moaña. Eso fixo que, Bueu nesas transicións que falamos rápidas, pois atopase situacións de gol ao final, con Manu, eses uns contra uns ali na zona esquerda. Repito, eu creo que é unha primeira parte máis igualada deses 4 goles, moitos erros de lanzamiento do Moaña. A ver como se desenvolve esta segunda parte, se o guión é o mesmo, se cambia algo. Vamos a disfrutalo. Vamos a disfrutarlo, sí que iso é do que se trata, de disfrutar e vivir o balonmán en directo, de levar vosa emoción ás vosas casas, aos vosos dispositivos móviles, alá onde estedes disfrutando do balonmán hoxe, se non o viñestes a facer aquí a Bueu. Vai a poñer o balón en movimento Martín, insistindo a mesma primeira línea, salvo o cambio agora. Quen sale xa é Roy no lateral dereito e sale Sergio Cortizo agora no extremo. Vai Miguel con Brais, o lanzamento de Brais. Venga a defensa agora do Bueu, que sigue intensa todavía.
Martín poniendo balón en el movimiento. Miguel Monteagudo para Brais, achegándose en bote, buscando ahí a Martín, que ven a topou, que ven conectou o gol de Martín. O terceiro do pivote do Lirón Balonmán. Jaime buscando Carreiro, 2 para 2. Martín atopando Carreiro libre. E o gol de Martín Iglesias, terceiro gol de Martín Iglesias. Querendo darlle velocidade ao Balonmán Moaña. Vemos que Moaña sigue con esa 5-1. Bueno, pues sigue Dani sin poder entrar ese cambio de ataque-defensa con Monteagudo. Vamos a ver si mantienen esa 5-1 durante tiempo. Bueu fai que vuelvan a cambiar a 6-0. Roy con espacio, levántase Roy. Golazo de Roy González. Quiere correr a Bueu, Martiño con Cadilla. Vai no parar agora o ataque. Jaime vai a poñer un poquinho máis de pausa. Vanse a producir os cambios no ataque de Bueu Atlético. José recibindo, apoyándose en Cadilla. Pensa moi profunda sobre Jaime. Cadilla, vai a esperar a que se sitúe Manu. Ahí está Manu Cruz recibiendo gol de Manu. Esa defensa muy profunda de avanzado sobre Jaime. Vaya a deixar máis espacios a primeira línea de Bueu para poder atopar a Manu. Sí, atoparon estes dous ataques a espalda do avanzado. Os laterales deixaron 2 contra 2 con moito espacio, que apropitou moi ben Martín xogando con Manu aí no pivote. Roy con Brais. Miguel iniciando. Ben Brais achegándose en bote, buscando seu pivote. Conectando con Martín. E o cuarto gol do pivote de Moaña. 20-17. Cadilla. Balón con Martín Iglesias. Cadilla. Martín nuevamente buscando ese bloqueo de Manu Cruz. Cadilla no 1 contra 1. Quería buscar ese pase a Manu Cruz, no lo consiguió. A iniciar el ataque, recibiendo ahora Jaime para tratar de dividir. Buscando ese 1 contra 1 sobre Brais. Nuevo golpe franco. Jaime escapa ese balón, consiguiendo Minalo. Cadilla no se atreveu na penetración. Venga aí agora en par de Fede. Poniendo balón en movimiento rápido Bueu, Jaime. Con Manu hay otro golpe franco. Aviso de pasivo. Jaime, balón para Martín, buscando a penetración. Martín, o lanzamento, vaise por enriba. El colegiado que non hai nada. Ataque para Lirón Balonmán Moaña para poñerse a 2. Miguel Monteagudo dende o centro, ordenándose o equipo. Flanqueado por Roy e por Brais. Moitísimos minutos nas pernas de ambos os dous. Roy zafándose nesa finta de brazo, levando o balón cara a Sergio no extremo. E o gol de Sergio. Achegando Moaña. Martín con Jaime. Vai Cadilla buscando cara fora. 7 metros. Nesa penetración de Martín. Vai a ser de novo. Vai a ser Borja agora quien se dispoña no lanzamento. Nos anteriores foi David. Error no último. Vai Borja no lanzamento. Superando a David Pintos. Correndo balón a Moaña. Ben Brais. Balón a esquina para Sergio. Balón a Pau. De Sergio Cortizo. E o Moaña aproveitando tamén esas ocasións que ten de correr. Sí, aproveita esa primeira oleada en bastantes ocasións. Logo ataque un poquinho máis pausado, ataque estático máis pausado que Bueu. Tamén esa defensa avanzada de Moaña fai que os xogadores empecen a ver ocos e igual donde non os hai. Jaime ao lanzamento, debe haber golpe franco. Pecando de precipitación ahora Bueu con ese avanzado. Sí, está conseguindo que os xogadores de Bueu precipítense un poquinho nas accións. Jaime para Martín, a penetración entre 1 e 2, balón a Martiño no extremo, a parada de David Pintos. A quinta parada de David e tamén a Martín sobre Cadilla. Outra parada, ven correndo Moaña, balón a extremo e o balón por enriba do arco de Marcos Ríos.
Pois collendo temperatura David Pintos, sexta parada xa do porteiro de Moaña. Vais a situar agora no centro Cadilla, para que sexa Jaime quen xogue aí no lateral esquerdo. Martín Iglesias, Jaime con carreiro libre, Jaime busca o lanzamento, balón vaise fora. E o colexiado que non hai nada. Balón para Lirón, balón a Moaña. Miguel Monteagudo con espacio, achegándose Brais. Lanzamento de Brais, perforando a porta de Hugo. Sexto gol de Brais, quere correr o Bueu, pero hai que repetir o saque dio colexiado. El campeo 21-19 no electrónico. Producense os cambios. Fede generando moitísimas dúbidas ahora no equipo de Bueu. Acelerando, sobre todo. Y el colegiado que continúe. Martín Iglesias. Vaya a buscar o 2 para 2 con Manu Cruz. Manu recibiendo. Sacando gol Manu. Ahora sí que ten que aparecer Manu con máis espacios o estar avanzado tan arriba. Sí, saleva dúas accións nestes primeiros 6 minutos e medio. Sobre todo que é un xogador que aínda que non este solo, darlle un balón aí un contra un é moi difícil de parar. Miguel, ven a recibir de moi atrás Roy, ven encimado por Cadilla, balón cara ao lado dereito, Miguel Monteagudo con moito espacio habilitando cara a Martín o seu pivote que ben se anticipou a defensa do Bueu. Queda o balón para Bueu, quere correr o Xosé para Martiño na contra. O gol de Martiño Castro. Sexto gol de Martiño e vaya pase milimétrico de Xosé. Sí, non coñecíamos esa virtude de Xosé. 23-19, máis 4 de novo no electrónico para Pavimento Rías Baixas, Bueu Atlético sobre Balonmán Lilón Moaña. Brais Cerviño apoyándose en Marcos, ve Miguel Monteagudo, Brais achegándose, buscando outro lanzamento, perforando e sacando o balón outra vez, metendo na caixa. Séptimo gol de Brais. Martín con Martiño, pedindo un pouquiño de pausa Jaime para que se produzan os cambios. Martín, pedindo o balón un poquinho máis atrás Jaime para iniciar o ataque 2 para 2 con Manu Cruz. Ahí está, habilitando el espacio, Martín consigue tomar o balón, o gol de Martín Iglesias. Está lendo ben agora o partido Jaime, Sí, está buscando esas situaciones de un contra un. Martín está entrando moi ben eses ocos de entre 1 e 2 que lle xenera Jaime. Unha defensa avanzada que lle están conseguindo facer dano na espalda. Bueno, vamos a ver cómo sigue. Brais, lanzamento de Brais, escapa, selle de novo ese golpe no brazo de Brais, conseguindo de novo gol, oitavo gol de Brais. Ben Cadilla na contra, parada de David Pintos, vai a haber 7 metros nesa defensa de interior sobre Martín Cadilla. Vai a ir de novo Borja ao lanzamento de 7 metros. Isopaus pide zona chicharra, pide tempo a mesa para hacer alguna consulta. Vamos a ver si no hubo mal cambio. Mira, mal cambio de Brais. No sé si mal cambio o alguna apreciación cara a mesa. Pues vais a poner el balón en un momento, vais a disputar ese 7 metros. Borja o lanzamento, David Pintos aguardando. Mente se va Isopaus. Borja cogiendo impulso, superando a David. O segundo gol de Borja. Bueno, a ver, estes ataques, Moaña, sen Brais, que era o xogador que estaba collendo esas responsabilidades. E tamén Miguel sentado, Parente o que colle a primeira línea junto con Roy, e Martín manténdose na línea de 6 metros. Parente, balón a esquina, parada de Hugo. Quinta parada de Hugo Pérez. Para manter o seu equipo adiante. Vai a baleirar a porta o Bueu para tratar de igualar as forzas
Uno superalas agora mesmo nese ataque. Jaime sacando a Manu en cruce. Cadilla cambiando de dirección de balón. Jaime no un contra un. Agora a defensa de Fede sobre Jaime. A poñer de novo balón en momento Manu. Martín Cadilla. Balón para Manu Argibay. O gol de Manu Argibay. Vai a haber 2 minutos para Martín González. Vai a haber consulta burocrática. Ollo que pode haber máis que 2 minutos. O gol de Manu Argibay que sube. Van a ser exclusión, parece ser. Sí, eso que se va a quedar na exclusión. 2 minutos efectivamente para Jorge. El terceiro gol foi de Manu Argibay. E 4 xogadores en pista para o equipo do Lirón Balonmán Moaña. 26-21 máis 5 para o Pavimento Rías Baixas Boa Atlético. Suben os decibelios todavía máis aquí no Pablo Orbello. Vai Roy saindo en bote, balón para Sergio, buscando por fora. Vaya golazo de Sergio. Como buscó arriba, esquinado ese golazo de Sergio Cortizo. Balón para Martiño. Oh, golazo de Martiño Castro, 7º gol de Martiño. Está facendo moi ben o Bueu neste partido, que calquera acción de gol de Moaña está sendo contrastada. Eso ao final na moral dos xogadores de Moaña está costando bastante. A presión agora, ven Sergio Cortizo. Casilla rouba Cadilla, balón para Sergio, que ven ya roubou agora Rubén, conseguiu quedar coa pelota, pero foise de banda. Aí vai Martín, Sergio, falta en ataque que lle saca Xosé a Martín. En momentos de fraqueza agora para o Lirón Balonmán Moaña. Xa Brais xa está en pista, 6 contra 5. Cadilla, Jaime atopando Oco, Jaime la contrarrosca, gol de Jaime Moldes, 4º gol de Jaime. Levantando Pablo Orbello, distancia de máis 6. E Simón Cerviño, adestrador do Balonmán Moaña, que solicita o tempo morto. Vamos a 6-0. Miguel, vas al centro otra vez de la defensa. 2, 3 con Miguel. Venimos tú y Roy. Ahora de 100. Vas. Ahora de 100. No, haces el cambio de ataque y defensa con Parente. Bajamos a 6-0 y a correr. ¡Ojo al repliegue defensivo! A nada que estamos tirando, ya están en el medio del campo corriendo. Vamos, centrado. Hasta el final. Pois vai a voltar a defensa con 2 exclusións Miguel Monteagudo, polo que suxeriu agora Simón Cerviño. Últimas instruccións do equipo de Bueu. Voltan a pista 40-20. Balón en movimento. Veréis Miguel Roy na primeira línea. Sigue a inferioridade do equipo de Moaña. Miguel Monteagudo para Roy. Firmado muy bien ahí por Marcos. Roy saliendo cara afuera buscando ese lanzamiento. Peta o balón no pau, pero hay golpe franco a prol do Balonmán Moaña. Poniendo de nuevo balón en movimiento. Miguel con Roy. Defensa mixta sobre Brais. Miguel buscando ahí a Martín, que Ben Siró vaya a sacar los 7 metros. Nesa acción interior que Ben Siró Martín. Y va Brais nuevamente a línea de 7 metros para tratar de conseguir un nuevo gol para el equipo de Moaña. Subió el colegiado. Lanzamiento de Brais a Caixa. Noveno gol de Brais, Cerviño.
Movimiento de balón ahora para Bueu, 28-23, más 5, 12 minutos y medio de este segundo acto. Va ahí Jaime. Ay, Oerro, vaya a llegar Manu Argibay para recuperar el balón. Manu achegándose en bote, buscando 2 para 2. Jaime, cara afuera, esperando a que salga Martiño en ayuda. Continúa balón de derecha a izquierda. Manu Argibay, roubou ya carteira ahí Martín. Nese bote. Va a haber 2 minutos para Manu Cruz. Ese desplazamiento de Martín. Le vai a ver agora a superioridade para o equipo de Moaña. Momento de Mopa. Charlando ahí Martiño cos colexiados. Segundos de refresco para ambos los dos equipos nun pabillón que está ateigado, onde a temperatura é elevada e non só no atmosférico. Miguel sacando o seu pivote a Martín, amagando con ese cruce. Ben Brais, o lanzamento de Brais a man de Hugo e queda o balón para Cadilla. Sexta parada de Hugo Pérez. Valeira porta del equipo de Julio. Salta Cadilla a pista, igualando as forzas. Sí, Moaña volvendo outra vez a ese 6-0. Metendo outra vez a Monteagudo aí no centro. Unha diferencia de 6 goles. Quedabanlle 20 minutos, un poquinho menos. A meter todos toda a carne no asador. Jaime non para unha parada de David Pintos. Ao lanzamento directo, Petano Pau, e queda o balón a Manu Argibay. Pois vai a puntería. Ben Manu na penetración, aí a precipitación de Manu, quería buscar ao seu compañero no extremo. Ben a contra Roy. Roy, o golazo de Roy, e vai a haber 2 minutos por esa defensa outra vez, ese exceso de ímpetu de David. De 28-24 no electrónico. Doble exclusión no Bueu. Portería Valeira. Sí, o que falle un sin 3 era 6 contra 4 a favor do Moaña, ahora é 6 contra 4, perdón, a favor de Bueu, ahora é 6 contra 4 a favor do Moaña. Jaime Cadilla recibiendo Manu. Jaime nuevamente buscando en cruce a Cadilla. Quería habilitar el balón a José. Dio colegiado que no hay nada en ese garrón. Va Brais, el lanzamiento de Brais, altísimo. Altísimo lanzamiento de Brais a porta Valeira. Pois nova ocasión marrada. De volta a pista Jaime. Apoyándose en Manu. Jaime va a buscar a 2 para 2 con José. Habilitando yo Carreiro a Cadilla. Gol de Martín Cadilla. 29-24. Balón a Martín, que venga ayuda ahí de Martiño, evitando que se pudiera girar Martín González. Pesao Bueu con un solo jugador excluido. Brais para Miguel. Roy con moitísimo espacio. En riba de José buscando balón a pivote. O gol de Martín González. Ben xogada esa opción de 2 para 2. Sí, moi boa segunda parte de Martín, o pivote está buscando bastante, está topando bastante, un xogador que polo que estamos vendo que se gira moi ben, os espazos que quedan libres detrás del. Jaime vai a buscar novamente 2 para 2 con José, habilitando yo novamente o Carreiro a Cadilla, e outro gol de Martín Cadilla, quinto gol, e a cátedra que está dando Jaime en este segundo tempo é espectacular. Brais ben defendido por Manu Argibay, balón para Roy no lado derecho, llegando con espacio, vaya reviravolta, parada de Hugo. Séptima parada de Hugo, ben Martiño en contra. ¡Oh, gol de Martiño Castro!
6-6 para Bueu. Balón a Martín. Vaya conexión. Vaya gol. Cómo se buscan Bryce y Martín. Y con qué facilidades se atopan. Producen los cambios sano equipo de Bueu. Vuelta a pista Jaime, Manu Cruz. Manu Argibai no lateral izquierdo. Está ahora Borja no lateral derecho. Minutos de descanso para Martín Cadilla. Ven Jaime buscando 2 para 2. El cambio de dirección y de ritmo. Manu Argibai buscando ese bloqueo de Manu. A ver, golpe franco. Caduce corto en ese pase lateral. Manu. Va Manu buscando 2 para 2. A esa reviravolta ahora de Manu. Tío colegiado que no vale. Y vaya a ver, balón de nuevo para Bueu Atlético. Manu con Borja. Manu buscando 2 para 2. El lanzamiento de Manu buscando las costas. Tío colegiado que hay. No, 2 minutos para Borja en ese lanzamiento después de ter pitado. Quitaron pasos en esta ocasión de Manu. Y la segunda exclusión de Borja xa. Cartón amarelo también para o banquillo do Bueu. Protestas por esa decisión. Vais a poñer o balón en movimento dende a porta. Aí ser David Pintos. Va a haber un momento de Mopa primeiro. Tomando uns segundiños de respiro todos os xogadores agora novamente. 31-26. Vais a poñer o balón en momento dende a porta do Lirón Balonmán. Queda todavía muitísimo partido, Moitísimo. Ainda non está nada decidido. Son 12 minutos e medio que ten que ser loitado polos dous equipos. Roy achegándose, pintando a Xosé, habilitándose o espacio. E entre Hugo e o Pau, conseguindo que o balón non chegue a caixa. Roy está dando unha lección de fintas, finta de giro, finta de brazo. Despois atópase con Hugo, que está sendo o único xogador que lle está parando nestes dous últimos ataques. Balón de novo en ataque para o Bueu. Salta de novo a pista Martín Cadilla. Jaime con Martín Iglesias. Balón de Martiño dende o extremo. Agora non atopou o arco. Precipitación de Martiño. E o primeiro erro de Martiño en todo o partido. Ben Bryce achegándose en bote nesa distancia. Atopando a Martín. Buscando a Vaselina e convertindo gol Martín González. Sexto gol do pivote de Moaña. Está lendo moi ben Bryce esas situacións. Igual non está moi acertado de cara a portería, pero está esa conexión co pivote que é o que lle está mantendo no partido. Ese 2 contra 2. Sigue o Bueu en inferioridade. Portería Valeira. Martiño para Jaime. Vai a buscar o bloqueo de Xosé. Martín Cadilla cambiando a dirección y el ritmo. Habilitándose ahí Martín Iglesias. Ben Cadilla buscando ese lanzamiento. Buscaba o cruce de Jaime que non lle acudiu. El golpe franco. Jaime. No 2 para 2 con Xosé. Buscando esa penetración. Buscaba pase de costas para Xosé. Aviso de pasivo. Eran 4 pases ao Bueu. Jaime. Cambiando de ritmo, habilitando yo Carreiro a Cadilla, dio colexiado que non hai nada nesa acción. E o lanzamento agora sí, da distancia, o gol de Miguel Monteagudo. O erro aí no lanzamento de Martín Cadilla. Recuperando xa a igualdade na pista o equipo. Volta Manu Cruz a pista. Pouco máis de 10 minutos. A distancia é de 3 goles. Martín Cadilla, 2 para 2. Recibiendo Manu Cruz. Toca David Pintos, pero vai a haber 7 metros nese desplazamento. Sobre Manu Cruz. La parada de David Pintos. E vai novamente Borja o lanzamento. A subida Borja, parada de David, o reseito otra vez David Pintos, vaya 2 paradas de David. 10ª parada de David Pintos.
levantándose o equipo, levantando a parroquia de Moaña. O balón de Brais, moi longo, tocou unha aí Cadilla, non puido contactalo aí Sergio. 31-28. Miguel Monteagudo ordenando ataque con Roy, Brais, Miguel, Roy achegándose, Ben Brais en distancia, lanzamento de Brais por enriba, ben tocado ahí por José, por Marcos. El golpe franco a prol de balón Moaña. Cambia defensa 5-1 de Bueu. Roy, balón para Sergio, atrévese no lanzamento, a chapa de Hugo. Momento de Porteiros. De Porteiros está servido. Ben Cadilla aproximándose en bote, o balón para Jaime, no cruce, Jaime buscando esa penetración, pero estaba ahí Miguel. Ahí va Martín, o lanzamento, outra parada de Cadilla que ya está mantendo muy bien los brazos arriba aí a David. E o balón vai a ser para Moaña. 11ª parada de David Pintos. Está aguantándolle muy bien arriba os brazos, porque desde Rediro os lanzamentos fueron todos arriba, esas penetracións. Defensa 5-1 de novo do Bueu Atlético. Miguel sacando a Martín. A permuta de postos. Ben Brais achegando, se escapa ese balón. Roy, balón a Sergio na esquina. E o gol de Sergio Cortizo. Ponse o Lirón, balón má Moaña 2. Sí, unha ventaxa, creo que eran de 6 goles, pode ser, ou 5 seguramente. Bueno, ao final retallando pouco a pouco, sobre todo basado nesas paradas do porteiro que está amargando un poquinho as últimas accións, boas accións de ataque do Bueu, pero que se toparon co porteiro de Moaña. Cadilla, Martín Iglesias, topase outra vez con David. Pois estáse facendo moi grande o porteiro de Moaña, levantando todo o pabillón. Brais pedindo calma aos seus compañeiros. Menos de 8 minutos, pouquiño máis de 7, para ser exactos. Miguel Monteagudo, balón para Roy achegándose. Bien defendido por José, Brais, lanzamento, balón por fora. Non atopou o arco. E opción de Bueu para tratar de sumar un goliño máis no electrónico. Sí, vemos que Moaña está buscando situacións de un contra un, de situacións no lateral dereito de Roy contra José, que están, bueno, se non atopan unha situación directa, pois están movendo o balón a partir dese un contra un. Volta Borja a pista. Vai a buscar ese 2 para 2. Jaime buscando ese bloqueo de Manu. Cadilla, balón a esquina. David. Agora sí, perforando. David Fernández a porta de David Pintos. Correndo ese Olirón, balón a Moaña. Brais, rouba o balón aí, a ver si consigue chegar. Lástima, conseguiu tomar Roy, que ben se anticipou aí Borja. Ven Miguel Monteagudo. Roy en aproximación, en bote. Frénase, balón para Miguel, iniciando o ataque posicional. O equipo de Lirón, balón a Moaña. Vai Brais. A finta, balón a esquina para o lanzamento e a parada de Hugo. Bueno, se falábamos de Pintos, hai que falar tamén de Hugo. Está sendo unha final de porteiro, realmente. Espectacular. Martín Cadilla buscando 2 para 2. Anticipouse aí Martín, pero vai a quedar o balón para Bueu. E vai a iniciar con calma ese ataque. Borja ordenando. Sacando seu irmán. A David, Jaime. No 1 para 1 con Borja. Vai a buscar o bloqueo de Manu. Aí esa defensa agora. Ahí va, de nuevo Borja, balón a Manu Cruz, consigue o gol Manu, domando un balón que parecía unha pelota saltarina. Vaya maneira de rectificar no aire, parecía que estaba pisando, que iba a caer, como foi capaz de adaptar ese balón. Desatando a loucura aquí no Pablo Ordello, 33-29, menos de 5 minutos. Salta Hugo da Cuña a pista, no extremo izquierdo. Miguel Monteagudo iniciándose ao ataque do Lirón, balón Moaña. Aí ven Monteagudo outra vez, topase con Hugo.
Undécima parada de Hugo Pérez. Menos de 4 minutos. Sube a temperatura en la noite de Bueu. Bueno, cada acción ahora non fai falta decir que é clave, Moaña intentando retallar esa distancia, Bueu que xoga ataques rápidos, que igual ten que parar un poquinho máis. Bueno, agárdanos un final de partido bastante entretido. Intenso, entretido. É moi difícil de levar os nervios aquí no Pablo Orbello. Ateigada ata bandeira, non cabe un alfiler, non cabe unha agulla, Ose. Miguel Monteagudo indicando a Roy e a Martín como xogala. Ben Brais en aproximación, Miguel aproveitando o desequilibrio de avanzado, balón ao pivote, conexión fantástica con Martín González. Oitavo gol do pivote de Moaña. Camiñando cara ao minuto 26, 33-30, 3 goles arriba, nada decidido todavía. Jaime vai a buscar ese 2 para 2. Cuide ben Borja na axuda de Jaime. Martín Cadilla buscando aí as costas, aí Jaime, chega o balón a Martiño, que hai golpe franco nesa acción. Esa defensa de Hugo da Cuña. Caen os segundos. Vai a poñer o balón no momento Manu Cruz. Xogando aí con Borja. Jaime. Martín cambiando de dirección. Jaime buscando para Borja. Jaime novamente, xa ten a superioridade de ganada, que le va a la cara esquerda. Martín que ven agora impar de Roy. Aí golpe franco, di o colexiado que queda un só pase. Pois vai a ter que xogar, non, levaba un consumido. Vaya golazo de Jaime. Pode ser clave esta situación, este gol de Jaime, Vaya golazo de Jaime, cátedra de Jaime na segunda metade, Recordamos, juvenil de primeiro ano, Brais, vaya pase polas costas para Martín, o erro. Hugo pídelle calma aos seus compañeiros para baixar o ritmo, para que corran os segundos, para asegurar un novo ataque do Bueu que pode levar o máis 5 e o delirio agrada. Martiño con Borja, defensa individual ahora de Miguel. Mira, Borja conectando con seu irmán, o erro no lanzamento de David. Ahí está Martín cortando o ataque de Moaña. Miguel Monteagudo, balón para Brais, aproximando, ben defendido ahora por Marcos, el lanzamento de Brais, pase con Hugo, dio colexiado que non hai nada. E outra parada de Hugo, 12 paradas de Hugo Pérez, que vai a recibir o aplauso do público, vai a saltar a pista Raúl Dios tamén. Outra vez, balón a esquina, vai David, outra parada de David Pintos. 13 paradas de David Pintos, 12 de Hugo Pérez. 2 minutos para chegar ao final. Hugo, aí ven Miguel, buscando balón a Sergio. Ven aí a falta, golpe franco que consigue Martín, non deixando armar o brazo a Sergio Cortizo. Roy vais a levantar, buscando na esquina a Hugo da Cuña. O gol de Hugo. Gol de Hugo da Cuña. Minuto e medio. Vantaxe de 3 goles do Bueu. Oye ese golpe. A terceira vermella. Sae vermella, golpe na faciana de Pois Moaña vai acabar o partido con 5 xogadores de campo. A terceira exclusión de Miguel Monteagudo. Vai a poñer o balón en movimento Bueu. Minuto e medio, un poquinho máis de minuto e medio. Son 3 goles de diferencia todavía. Parece que Bueu ten o partido xa nas súas mans, ainda queda minuto e medio. Está claro que Moaña non vai baixar os brazos, Jaime, que ven ese amago, lanzamento de Jaime, o gol de Jaime. O gol de Jaime, cátedra do xuvenil do Bueu. Bueno, creo que está xa decidido, un xogador menos, minuto e 10, 4 goles. Agardemos que non pase nada raro. O gol agora de Roy novamente, derradeiro minuto.
O público en pé. No Pablo Orbello. Celebrando que pode ser o pase ao ascenso a primeira autonómica do equipo local. David, Martín Cadilla. Jaime pedindo ya a Martiño que abra o campo. Martín Cadilla. David con Martín, van cayendo segundos, aviso de pasivo, 40 segundos. Jaime Cadilla levántase, a parada de David Pintos. 30 segundos para o Moaña. Mira presión do Bueu, mira presión do Bueu, evitando que poida sair o Moaña. Hugo da Cuña. Máis 3 para o Pavimento Rías Baixas, Bueu Atlético que vai a levar o pasaporte a primeira autonómica. Roy, quérese levantar, venga defensa aí de Martín Cadilla sobre Roy. Bueno, xa podemos decir que o Bueu o Bueu conseguiu o ascenso. E aí está. Ledicia, sí. Where it began. Sí. Por cómo lo hizo, Sí, muy bien evitado hasta el final. Bueno, superior Bueu, ese minuto, esos parciais que lle meteron o Moaña, que despois atallou distancias, pero era moi difícil, estiveron remando todo o partido. Bueno, merecido ese primeiro posto nesta Final Four do Bueu. Pois a victoria aí efectivamente para o Pavimento Rías Baixas, Bueu Atlético, que se leva a victoria do pasaporte da primeira autonómica. Aí está celebrando na pista. E levantando Pablo Orbello, Oseaquín en Bueu. Moitísima xente que se dou cita hoxe aquí, máis de 700 persoas ateigando o Pablo Orbello. Pois a deixar ahora que se vaya preparando toda na pista no 40x20 para a entrega de trofeos aos campións de Liga, os campións de Final Four e tamén os eses subcampións da Final Four masculina e femenina. Sona Sweet Caroline, que xa é himno do balonmán. Estaban tomando posicións na pista todos os equipos para iniciar esa entrega de trofeos. Recibindo aplauso da bancada do Pablo Orbello, o Lirón Balonmán Moaña. Moi merecido este aplauso sí. por parte de todo o pabellón. Unha gran final, unha gran loita deste moi bo equipo. Un auténtico equipaje ahora. Quen o vai a celebrar coa súa parroquia é o Bueu Atlético, que recibe tamén un aplauso de todo o pabellón. Vimos a deixar que se vaya preparándose a todo na pista para a entrega de trofeos. E aí recibindo calor do público o equipo de segunda autonómica do Bueu Atlético Balonmán, que consigue ese merecido ascenso despois de toda unha tempada de loita e de traballo. Y vamos a esperar a que Katy consiga algunos protagonistas para esa entrevista de fin de partido. Y cómo está disfrutando a parroquia de Bueu Aquino Pablo Orbello. Sí, impresionante ambiente, impresionante os siareiros, animando desde o primeiro minuto ata o final. Bueno, tamén merecido ascenso por parte dos aficionados, Sí. Que traballaron
moitísimo. Pois mira, vaya Katy xa recollendo protagonista. Vai, mira. Foron a escoller lo bo mellor, me parece, Jota. Sí, bueno, xa o coñecemos. A ver o que nos conta Manu. Pois vamos a ver si colle Bueno, estou aquí cun protagonista do partido, Manu Cruz. Manu, contame porque estabas que te caían as lágrimas xa. Ao final son moitas sensacións, no? Todo ano traballando para isto, mirar ao público como está, non teño palabras, non podo dicir nada. Manu, é que noraboa porque unha, vaya partidazo, dous, vaya semifinal, tres, vaya ambientazo. Isto é huevo, estou todo, isto é huevo, é o que hai. Respírase balonmán por onde vayas. Manu, sodes equipo de primeira autonómica masculina, noraboa. Sei que sí, pero bueno. Manu, deixoche disfrutar da vitoria, pero bueno, unhas palabriñas para a afección e para equipo. Hoy a la luna. Pois xa está, rematamos aquí esta Final Four de segunda autonómica. Temos campións de liga e temos moito balonmán.
Boas noites. Boas noites a todos e a todas. E moitísimas grazas por acompañarnos durante este fin de semana aquí en Bueu nesta Final Four da categoría segunda autonómica da tempada 23-24 na que se pon o broche final a esta competición de senior autonómica. A Federación Galega de Balonmán está tremendamente orgullosa de todas e cada un dos e das deportistas, dos corpos técnicos, colectivo arbitral, das diferentes institucións que colaboraron neste evento, así como de todos e cada unha das familias dos nosos xogadores e xogadoras, tanto pola imaxe amosada estes días como polo apoio recibido. Moitísimas, moitísimas grazas. Tamén nos gustaría agradecer ao Bueu Atlético Balonmán a implicación e o traballo nesta Final Four. Estar aquí é unha garantía de éxito e quedou patente estes días no fervedoiro do Pablo Herbello. Moitísimas gracias por todo. E sen máis, chegou o momento da entrega de trofeos e para iso contamos coa presencia de Ricardo Verde, concelleiro de Deportes de Bueu, Carla Abad, vicepresidenta da Federación Galega de Balonmán, Manuel Castro, presidente do Bueu Atlético Balonmán, Félix Juncal, alcalde do Concello de Bueu, Luisa Sánchez, vicepresidenta e deputada de Deportes da Deputación de Pontevedra, e Bruno López, presidente da Federación Galega de Balonmán. En primeiro lugar, comezamos coa entrega do MVP da Final Four de segunda autonómica femenina. Fará entrega do trofeo Luisa Sánchez, vicepresidenta e deputada de Deportes da Deputación de Pontevedra, e o premio da mellor xogadora da final femenina recae no Indupor Balonmán Porriño, Lara García. Seguimos. MVP da Final Four de segunda autonómica masculina. Encargado de facer a entrega, Carla Abad, vicepresidenta da Federación Galega de Balonmán. E o mellor xogador da Final Four recae en Bueu Atlético Balonmán, Hugo Párez. Imos agora cos trofeos a colectivos subcampeonas desta Final Four na categoría segunda autonómica femenina da tempada 23-24. Fai entrega do trofeo Manuel Castro, presidente do Bueu Atlético Balonmán, para o Reixa Balonmán Pollo Artai.
Forte aplauso para o equipo do Reisa Balomán Pollo Artai. E vaille a facer entrega do trofeo Manuel Castro, presidente do Bueu Atlético Balonmán, a capitana do Reisa Balomán Pollo Artai. Continuamos. Subcampeón da Final Four na categoría segunda autonómica masculina da tempada 23-24 para o Lirón Balonmano Moaña. Aí temos a entrega de agasallos o Lirón Balonmán Moaña. E vai facer tamén entrega do trofeo que os acredita como subcampeón desta Final Four, Ricardo Verde, concelleiro de Deportes do Concello de Bueu. Fuerte aplauso para o Lirón Balonmán Moaña. Fuerte aplauso para o equipo de Moaña. E turno agora para os campións desta Final Four da categoría segunda autonómica feminina da tempada 23-24 para Indupor Balonmán Porriño. Por favor, o propietario dun Chevrolet vermello aparcado diante do instituto, necesario e con urxencia retirar o vehículo. Repito, Chevrolet vermello diante da porta do instituto, por favor, necesitan retiralo con urxencia. Aplauso aí para as campeonas do Indupor Balonmán Porriño. Fai entrega do trofeo de campeonas Luisa Sánchez, vicepresidenta e deputada de Deportes da Diputación de Pontevedra.
Aplauso para Porriño. Merecido pasaporte para Primera Autonómica do Indupor Balonmán Porriño. Turno para os campións da Final Four na categoría de Segunda Autonómica masculina desta tempada 23-24 para o Pavimento Rías Baixas Bueu Atlético Balonmán. Aí temos aos campións desta Final Four. Vaille a facer entrega do trofeo de campeón don Félix Juncal, alcalde do Concello de Bueu. Aos campións desta Final Four, Pavimento Rías Baixas Bueu Atlético Balonmán. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal, you control it. E imos agora co turno dos equipos que xa viñeron ata este pabellón Pablo Orbello de Bueu, ca súa praza de ascenso a Primeira Autonómica no peto, tanto na categoría masculina como na categoría feminina. Comezamos co campeón de Liga da Segunda Autonómica Feminina desta tempada 23-24 para o Mecalia Atlético Guardés. So I'ma fake it till I make
Fuerte o aplauso para las campeonas de esta Liga de Segunda Autonómica Femenina. Mecali Atlético Guardés vai facer entrega do trofeo que as acredita como campeonas Bruno López, presidente da Federación Galega de Balonmán, e Luisa Sánchez, vicepresidenta e diputada de Deportes da Diputación de Pontevedra. Fuerte aplauso. E por último, pero non menos importantes, campeóns da Liga de Segunda Autonómica Masculina da tempada 23-24, o Balonmán Línea 21 Lignum Plus. Fuerte aplauso para os campeóns de Liga Balonmán Línea 21 Lignum Plus. E farán entrega do trofeo que se lles acredita como campeóns don Bruno López, presidente da Federación Galega de Balonmán, e don Félix Juncal, alcalde do Concello de Bueu. Fuerte aplauso para os campeóns. Noraboa a todos e a todas. E pregamos, por favor, a todos os equipos que se xunten no centro da pista para sacar unha foto conxunta desta Final Four. Por favor, todos os equipos ao centro para inmortalizar esta Final Four.
Aí temos todos os equipos xuntos. Imos a darlle un aplauso a todos estes equipos que tanto se esforzaron esta fin de semana. Gracias a todos por achegarvos a Bueu. E con esta foto poñemos fin a esta quinta Final Four da tempada 23-24. Dende a Federación Galega de Balonmán queremos reiterar de novo o agradecemento a todos os xogadores, xogadoras, clubes, colectivo arbitral, familias e institucións. Moita precaución no regreso a casa e vémonos na vindeira Final Four, a Final Four Alevín. Gracias por vir a Bueu.